Oyingane zakwethu-ke nginibikelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Admin. Uma uqala ngale kule channel qinisekisa ucinzele usubscribe uzothola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Iy'ndaba zithi-ke kudutshulwe kwabulawa osihlalo-ke baku-association ye-rank-ke eGoli. Kudutshulwe ngoyaba lwezinhlamvu abalisi ababili ababengosihlalo-ke kwi-association wase-Hebron eGoli badlula-ke emhlabeni. Kuthiwa-ke bahlaselwe ngesikhathi besapakile-ke bezixoxela eHillbrow eduze-ke kwe-fire station. Amaphoyisa afikile-ke endaweni yesigameko noma-ke bekungakaboshwa muntu okwamanje. Abenzi bobubi babalekile-ke endaweni-ke yesigameko. Zindaba-ke lezi ey'thinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana sebeqalile-ke bayakhuluma ngazo. Nangomunye uthi-ke ziyakhala manje NIU ukuphi-ke makunje. Nangomunye ethi yabona-ke lo msebenzi shame uyabheda. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalolu daba njengoba-ke kwenzeke lesi sigameko abantu abaningi bebeka-ke imibono yabo ehlukahlukene. Ngakhohlwa ukucindezela usubscribe uzothola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel.